Moje mišljenje je da su strane službe ovde odigrale veliku ulogu iz dva cilja. Prvi cilj je bio da se jednoj drugoj kompaniji koja radi u jednoj drugoj državi stvori adekvatna prednost, da ona dobije 2-3 godine ispred nas kako bi stekla monopol na tržištu litijumskih baterija, pod broj 1. Druga stvar je da se na taj način Srbiji sputa privredni rast koji je nesumnjiv i da se jednostavno pokuša da se Srbija na taj način baci na kolena. Ono što je vrlo važno za nas, da litijum nama predstavlja jednu veliku šansu. Te baterije nama predstavljaju veliku jednu šansu jer će Srbija, ukoliko bude kopala litijum i pravila litijumske baterije, biti deo rešenja globalnog problema. Evropa, ako gledate agendu 2030 i uopšte i nemačku agendu, odriče se vozila na fosilna goriva. Sjedinjene Američke Države, uopšte cela Severna Amerika se takođe odriče toga. Za 30 godina mi više nećemo imati vozila na fosilna goriva, već će biti isključivo vozila na baterije. Pojavljuje se ogromna potražnja za time. Znači, na nama je da mi odlučimo da li hoćemo da budemo rešenje svetskog problema i da na taj način prihodujemo izuzetno velika sredstva za državu Srbiju, da sa tim novcem gradimo škole, bolnice, puteve, da razvijemo neke druge krajeve Srbije, ali i da ujedno iskoristimo šansu da proizvodnjom tih baterija, kojima ćemo mi snabdevati vozila, kao što ste vi rekli, koje mogu se praviti u Srbiji, ali i u EU i Sjedinjenim Američkim Državama, steknemo status partnera od poverenja i da sklopimo strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama.